دو ڕۆژان پشتی هەفدیتنا بە نامزەدێ سەرکۆماریی ئۆپۆزیسیۆنا تورکی ڕەکەمال کلژدار ئۆغلۆ اتفاقا کە دوو ئازادیە ئالیگرا کوردان بە سەرۆکاتیە هەدەپێژی ئیرۆ چارشەمێ داخویانیەکێ ددا کا ئەو دێ هەلبژاتناندا پشتگیریە کی نامزەدێ هەلبژاتنین سەرۆکاتیە تورکیا بکەوێ پشتگیریە کلژدار ئۆغلۆ بکن یان نە پەیامێ دەگی ئەمریکا ئەیوب دەمیر بمەڕای ئەیوب دەم باش یعنی هەتانها داخویانێوان دەرکەتیە ئەگەر دەرکەتەوە چ دیبێژە و ئەر اتفاقا ئازادی و کەد نامزەدی خوا دیار نەکردنە چما یعنی ئەبەت چ واتایە دخیل اتفاقا آزادی و کدی داخویانیه که پیک وادان شش رهبرین و اتفاقی هاتم باهف و گوتن کو yani emi dve evda hilbijartine da jibo endamtiya serok komariye endamê xwe diyar nekin. Sedema viya rastî mesela demek berê jî yani berê ertehecê jî HDP daxuyaniyek dabû ku ew ê ji bo endamtiyê îttifaqê da yani endamê xwe wê diyar bikin piştî ertehecê baş da avêtin û piştî ku Kemal Kılıçdaroğlu got ez berendamê serokkomariyê me û yek jî li gel HDP hevdîtin çêkir îro ev îttifaka azadî û kedê ragihand ku ew ê endam diyar nekin. Wata wî bêjim tê çi wateyê yekser yani HDP an jî îttifaka azadî û kedê di vê hilbijartinê da bi vê gotina xwe dixwaze ku piştgiriyê bide Kemal Kılıçdaroğlu. Lê rastî di vê derê da dîsa yani em bêjin keremke. بله ایوب من دخواست بیشم جی ده هالبجاتنین بوری جی له هالبجاتنین کو نمونه هری دیاره برچاف یا اشاره دار یا استانبولی بو دما کردا دجاتیا نامزد اردوغان کریت دی در نکد دی سانجی تی گوتن کو هر دمکی کو کرد پشگیریا لانه کی بکا اوی سرکتی هالبجاتنان با اف تیگهشتنها هيا لترکیه Aslında devleri da dahil ittifaka komari an ittifaka millet jivana kijan ve serkefti be dikarin bejim ku hedi nav medyariye ka mezin daye. Jiboçe revşa aboriya Türkiye anji peşketine kulu Türkiye derkevin peş rasti ittifaka komari lavaz nişandı de. Li destelati bin desti ittifaka komari da cidigre. Aliyedin da ji Kemal Kılıçdaroğlu vataku namzetiya xwe diyar kir bibêne yani girseyeka mezin ana ket nav hêviyeka din yani got dibêjin ku mesela alternatif ek edî derkete pêş. Lê rastî eva dikarin bêjim ku piştî mehekê baştirîn xwe wê diyar bike ji bo ku ankete ku bên çêkirin an jî lêkolînên ku li ser vanavê çêkirin wê viya baştir diyar bike. Aliyê din da tiştekî din jî heye ez dixwazim behsa wî jî bikim. HDP seri li makezagona kanuna destura bingehîn dabû ku mesela 11 Nisanê da parastina HDP ya devkî wê biba lê HDP daxwaz kiribû ku ev piştî hilbijartinê were çêkirin îro mehkemê ragihand ku got ew daxwazê wan red kir yani yê HDP yani 11 Nisanê da HDP wê parastina xwe devkî bike. Lê bataviya çi ye? Hema bêjim HDP بله ایوب من دخواست بحثی بابت کدی که وقتی من قال کی من دخواست بحثی نیکم که هندک دنگو باس هبون لروجن آماده کارین جشن نوروزی قال خلق هاتنا قرتن تجزان یاری هنا بتر لکودری هاتنا قرتن جبرچی هاتنا قرتن داخل راستی نوروز لکی داری لکی جان کادگاوا به پیروز کردن آستنگی دردی کهون بره نوروز بره داجی وستابو دو نوروز دا وستابو مثلا پرسکریک دوارین جلوبرگان دا درخستن کسیم کو جلوبرگی کردی لخوا دکر پیشی آواندا آستنگی درکت آنجی دوجیون کو سلوگان کو هاتون آبتن جالیه هن کسا دیسا او yani او کساتن گرتن ل راستی هم her sal پرسکریکانا دردی کهون جبو هالبجاتنا عن فاقرن يعني أفشاندي وبتعبد جي بشتي تدي دوما بسر عرض هجرة درباز بنا وهيشتا تركيا دنا عليه دردكي قال كي مازن دا بتعبد جي وان دفرين كو راسي عرض هجي بنا جبو هالبجاتنا لوان جها چتيكرن
Dexil rastî ana ew kesên ku di wê derê de çûbûn parlamenterên ku li wê derê kar kiribû milgel wan jî li ser viya qise kir. Mesela ew 10 bajarên ku teqrîben li wê derê nêzîkî 14 milyon kes heye. Wê çawa deng bidin, wê çi bibêjin, ew bêjin. Yani rastî ew kesên ku dibin wê erdhecê de an jî kavilan de an jî yê ku nêzîkî wan mane gelek bertêka wan li hemberî desthilatiyê heye. Lê di vî warî da li wê derê wê hilbijartin çawa bibe ji bo çi? Warê teknîkî da jî ana gelek kêşe hene. Yani di vî warî da jî em dikarin bêjin ku zelaliyekê derneketiye pêş. Ayub Demîr peyamê dengê Amerîka li Enkerê bi merhaba gelkê spas.